Batibot. Tinapalabas. Nagpakita manen ni Victoria kini Ina Buana. Imbaga ni Victoria adina na ipapas ti pungtot na itibakat. Isot gapu na akayat na apatayin da itoy. Iti panagranget da. Nagamatan ni Ina Buana ni Victoria. Awan gandat na amang patay iti daytoy, ngem nakaskas daaw, idin inot anaglusdoy ni Victoria. Nas daaw met ni Victoria iti bagina. Di na naklon ti pannakapaay na iti panggap na. Iti pagturungan da anib ken Ina Buana abantay, naginanada iti sirok ti maysa akayo, katanyan akigtot da. Idi nakita da ti adu nga uleg anang lawlaw kadakwada. Itagagayem adtuyen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Batibot. Ang sagana kapon, sarang pinta dagita na biyag. Dagitadaan, sansang kamay sada nga agoy uyas nga agturong ditoy. Dagitadan, Sa nga agpalaangan si kadayuda kadata. ako, nagsalting da. Abok, kanya ti arami itanita. Kanya ti kakautam di tabulsam. Abok. Tintugot ko apos puro apon. Silmutak dagiti nagango abulong tapno adaywan data. Kabuteng ti uleg ti apoy-apon. Agam, abok. Abangan no agramaram ti uram di kabakiran. No ang diretsyon asong ganda kita abulong. Bantayan ta hapon. Inapatay, mapaksaten dagita na biyag. Nabatat akayat data adangran. Isungag sigurado ta hapon. Aday ka. Sumgyabon dagiti nagango abulong. Ha! Ako po na ingan! Uy nako. Yung kita nyo ijay. Ha? Aduti nakalisi iti apoy. Ay! Umadayudan. Anak ti Salin! Uray na narsod tinakimat apasit ti kuweba! Saan ang mabalinda ito'y? Ibalas dati pa nakatay dagiti pinulpulo apasurot na! Kabagis ko alo si Pera! Hindalaang kabagis. Pagita maktin pero abagi. Tagitay akapuso ta. No asino daman! Maamuan ta itamat lang! Dawat kon ti kabilgan apan nakabalinday di amata! Itedmon kanyak, Lucifera! Itedmon kanyak ti kabilgan apan nakabalin, nga imbati na ka para kanyak! Kayat ko ti makagtang adagos iti sa dinuman akayat ko apapanan. Kayat ko amaitad kanya kon ti pan nakabalin, nga agpukaw akas lasok! Sa kalpasan na, makadano na kon, iti kayat ko apapanan! Apurado ka! Panawanan, Lucifera! Di ka agbir kakaklatan! Yulamon! No anyaman dayjay inpatilmon kan kati amata apara kanyak! Iruwar mo, titilam, kabagis. Atay tang tidilak! Ipulpulipul na tidila na itidilak. Atay tao. At
Tilmon ka. Tapno maikawas. Iti kinataom. Tinangisip. Apan nakabalik. Kasla mauram ti kaunggag. Nagbarati sumuknor. Iti intero abageg. Isudaytan. Titawid mo. Anang isip apan nakabalik. Saan kan amaadiw kanya? Iti kapardas. Amapan iti kayat na apapanan. Awanan! Awanan ti kasla apoy anariknak anagpaunag iti kaunggag. Intang arudan, Lucifera. Salangadan ta dagiti ng puor. Kadagiti pasurot ta. Apo! 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 Awan tao di tabalay da parisaro. Napanan nga tadaanib ken bakit buwana. Isuda tinagbati dito dinapanan da parisaro ken bitwen jay patad. Imanaw nga ta ni bakit buwana ditoy. Naingat tibilin ni bitwen. Asan na pumanaw dito dayjay abakay. Kanuray ni Anib. Imbaga namat daytaken ni bakit buwana. Nay, tay pusa da. Isumot da dita. Naggapunsamot dita sirok ti balitay. Kaslada na akam day tapusa. Nagtugawan iti sangok. At diretso ti panang tangad na kanya. Oy, si kapusa. Ayan da bakit buwana kan ane. Amom ka di tinapananda. Na, agmyaw. Naawatan na nga tatimbaga. Ayan da bakit buwana ngay kananib. Nagniyaw manay. Sinong bata na? Ay salbag. Apay nga minakasarsaritak na iti apusa. Ay, ag mauyong aksan. Kasanunok lahat ang nagsaw akas latao dayta. Ay sos. Demonyo lakit din no kasta ti mapasama. Pumanawak man na dito yan. Kasla lumablaban ti ulok. At dan sakit demonyo dito yan. Tilo ko agayam ni Saro. Adat gagara na. Tay may dito'y ayan ti balay da anib. Pagbuatuan ti aramid na jay ataw. Iso abantayak. Bakit? Oh. Apay, Saro. Agawid ta ni di kabalityan. Saan pa'y? O may natanto ka no sukunan di anak ta. Kaano? Di na mo't imbaga. Makapasikur dito awan nararamidan ta. Saan ta ngagbiag? No agtugtugaw talang agis istambay dito Iso nga agawid ta ni di kabalityan. Saro. Agawid tan. Irubwat mo dagiti gargaret ta. Tagawid tan. Saan? Urayin ta ni Anib amang sukun kadata. Bakit?
Ang mga nuwad na makauna ang mga aladya gamang. Ha? Diyos ko, nalagip nan ti may papan iti gamang. Ado abalitok tinaikali dyan ti balay tayo. Ang mga nuwad na sa bali ang mga ala. Iso nga agawid tan. Awan ka no ijayan ti gamang. Nagkuna! At naka din ang takaw? Asino bakit? Asino? Nagtadam ti panangkita na kanyak. Asino tinang takaw, ha? Asino? Anay ko! Saro, ibatanag! Masaksakitanag! No di ka pa'y lagaraw. Siya kung ti mangirubat ka dagiti gargarta. Agsublitan ni Jay Kabalityan. Dandanin sumitnag. Ngem saan ta pa yan nasarakan ti ibagbagam akweba. Apo, Masarakan tan tumit lang nga pong. dito ingatan ti ayan na. May katlo abantay to'y nadanon tan nga pong. Rumiat akabakiran nun na ito'y. Iso apat check adito yan. Ala, sapay ko ma. Tamasarakan tamutlaeng ti gagara ta ditoy. Agparparik na kanya kapong. Masarakan ta day di akweba. Mati kawak pahikit din, anib. No jakla makikita ita ti dandanin lumnag na init. Saan ko nga taan nga amo ti laod kandaya. Sakbe asumikngat. Isagan na tan ti diso a pagpalabasan ta itirabii, apong. Uwan Hinunam itay, adito'y matlaengan. Wena po. Napintas iti da iti apaset. Agurnong ta iti kayo apagtungo. Mangpasked tanto iti dakkel apong don. Kas temtem ta iti agpatnag. Wan, dayjay atemtem ti agpaay abantay ta iti agpatnag. Nana, agurnong tan iti pagsongro. Nagpintas gaya man dito'y patad. Nagranyag ti makita iti aglawlaw. Nga oray no umadalaman ti rabii. Naglawa pa iti pagnaan. Ha? Dayta manan ti ibagbagada alugan. Nagrangrang at talaga ti dua asilaw na. Itala ang makakita iti kakasta. Takasano? Manipod addan puot ko. Nagtayag la akay kayo tinakit-kita. No di pa'y gapo iti kabagis ko. Sa anak pa'y siguro anakadanon dito'y. Gapo kan ni Lucifer. Makadanon akon iti uray sa dino. Nagsardang tilugan. Okay, mare! Indon bagat mo nun! At dating sag. Daytan ti aramatang apang didigra. Kadagiti tao dito'y. Dayjayan ti tao. Surut. Wah! Oy, sexy ah. Nagseksy ka, miss. Patayan Di na nagkalala. at ito. Rimwaran tigila na. Awanan ti angas na. Nagsaton ti angas na.
Agyaman ak. Kada akong dito ya rubayan ti pagnanaidan mi kinibituan. Bakit? Bakit? Lukatam da itoy! Bakit? Lukatam da itoy! Saro, imbag na nagsubli ka. Sumra ka kadagos. Irikap mo adagos ti ritaw. Apay akas taunay ti pan nakatarantam. Nakitak. Ada pinatay ti babae at tao. Anya? Naglawagan nakitak. Ada babae ng patay ti tao. Binakal na. Aging ga naguyoy ti dila ti tao. Diyos ko. Amang ano nakita nak di nagpatay. Diyak pa'y kaya ti matay. Iso nagsubli ako na. Imbag di taoy. Tanong irikap tan tiri daw. Kandag iti tawa. Kat sana basta makastruk ti mang patay ka data. Saro. Ala. Isublindag ito'y badok iti nagidulinam. Jakon gamdan ti agsubli di kabalitsan. Agyamanak, Saro. Agyamanak numayat kamutlaang nga agyan ta ditoy. Aging gang umay natasukunan ni Anib. Awanen. Saan kun anasurutan jay nagtaray a lalaki? Nakita na ti inaramid ko apanang patay iti dimsaag ijay limabas alugan. Sayang. Tadyak nadlaw adagos nga dagayam ng buya iti inaramid ko. Saan laan namin ano kuma anagam matak dayjay. Ngam... Saan na bali? Addan maysa anabiktimak. Umanayan dayjay apang buwak ko kadagiti tao. Isaknap ko tibutang iti daytoy alugar. Gaya. Ayan nga tan ni Lucifer. Rimwar nga ta, ijay kuweba. Ikayat ko. Kanayon ko mga agkadwa kami. Ngam no apay adi na kayat. Kayat nakitin ti agkul-kulunikon ijay tinawid na akahon day di amami. Agsawarak pa'y. Kat no adda pa'y makitak a tao nga agpagna nga uray kastoy arabiin. Iwakas kon. Bakalak matlaang. Akas iti inaramid ko iti dayjay at tao. Kalpasan na. Uludak. Ama panyabay ijay. Pag-iintarak. Dagiti agbalin ang biktimak. Pag-aabayak ida ijay nalawak. Apagnaan. Gumatang ka dito sa diwa na to, Italaang manin ang makadapawak dito'y tiyandaan. Patanggal dito yan. Nabayagan day ginaudi a panagudong kada ina Petra. Sile! Gumatang ka na lima pisos Manmanong adda agudong at taga-kabalityan. Gapo iti kaaday iti pagnaan. Ngam itatadda kami dito eh. Ayaw. Kanayon nga tanong umayak dito eh. Dito ate parang. Imbag taddaor nung ni akwarto. Toy, maispay na yan. Tano awan. Manatas ita Awan mo. kumamat ti pakitsendak kadagiti kasapulan mi kansaro. Amuyo ka dito kiti taloan na tayo di rabi ay. Ay na, talaga kriminal din ang patay ka dagijay. Gaso nyo, patinggan nyo ha. Kitno, pinag-iintardakit din dagijay talo abang kay, nakaruar pa iti dila da. Ayun, kabut-butang. Anya ti bagbagay. Talagang rimor sa iti dila da. Anya ti bagbagayo kakabsat. Adda natay at at tao. Wen,
Wala na. Kadako. Kaya nagpapada da nga, dalim matiramay kadagiti tenged da. Nabagkal dansa. Kaya nakarwar dagiti dila da. Sigurado abi nagkal da dagijay. Na grabe man nga rin Ano niya? kaya. Tilakit di nakita ni Kasi yun Saro naman ti dyan sa aking una. gapuanan kadagichay. Nakarwar di dila na. Anya pa'y akinadakas ti aramiden ni Victoria. Masarakan met nga ta da anib ti kuweba. Gagayem, di yuliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon, June Ributaso. Technical ken musical scoring, John Ligligen. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, ken daytoy nga istasyon. Batiba!